Zahvaljujem Sanji na ovako lijepom čitanju Isusove priče o izgubljenom sinu na makedonskom jeziku. Po prvi put sam čuo, super zvuči. Kao što već možete da pretpostavite, večeras, a i naredne 2 večeri ćemo se družiti sa pričom iz 1. vijeka i njenim autorom, također slikom iz 17. vijeka i njenim autorom i nama ljudima koji živimo u 21. vijeku u potrazi za smislom života. Prije 2000 godina Isus je ispričao priču o izgubljenom sinu koji se vraća kući. 17 vijekova kasnije čuveni holandski slikar Rembrandt naslikao njegovo poznato djelo Povratak izgubljenog sina. Hvala lijepo. I tu njegovu sliku možete da vidite ovdje, mada ne baš onako kako ona u originalu izgleda. Slika se nalazi u Sankt Peterburgu, u Rusiji. Njene dimenzije su otprilike 3 metra visina i 2 metra širina ove slike. A vi možete vidjeti glavne detalje na ovoj slici. Moje interesovanje za ovu sliku u stvari je nastalo zbog mog interesovanja za Isusovu priču. Od kad sam je prvi put pročitao u evanđeljima, ta priča je bila u stvari priča mog života. Zato što sam ja bio taj buntovni mladić koji je odlučio da ode daleko od doma i koji se poslije dugo nesreća vratio kući. Pročitao sam mnogo knjiga koje govore o ovoj priči, ali uvjeravam vas da nijedna knjiga koju sam pročitao nije tako dobro objasnila Isusovu priču kao ova slika. I zato ćemo se sa ovom slikom družiti večeras i naredne 2 večeri. Od mog prvog susreta sa ovom slikom, ona me nekako odmah obuzela, zaokupirala. Kad sam gledao tog starog čovjeka u crvenom ogrtaču, kako nježno dodiruje ramena svog umornog, napaćenog dječaka, sve što sam ja u životu želio, bilo je da samo ja budem dio tog zagrljaja. Da ja na svojim ramenima osjetim očeve ruke ljubavi. Da osjetim taj očev zagrljaj. Bio sam umoran od mojih lutanja, od mojih bježanja, sve što sam želio. I bilo samo da se vratim kući, da se vratim u očev zagrljaj. I tako u naredne 3 večeri družit ćemo se sa Rembrandtovom slikom, pokušat ćemo da odgonetnemo likove na ovoj njegovoj slici i da im damo značenje. Ono što je bitno da kažem kao jedan mali uvod u ova naša druženja i predavanja o ovoj slici je u stvari da je Rembrandt ovu sliku naslikao pred sam kraj svog života. I na neki način ova slika je njegova životna autobiografija. To je bilo u stvari neka njegova posljednja izjava o njegovom teškom i namučenom životu. Ne znam da li od vas neko se bavi slikarstvom ili studira slikarstvom, onda ti nam možda možeš malo više reći o Rembrandtu. Ja ne znam toliko puno, ali evo neke osnovne stvari ću vam reći o njemu. Kao mlad čovjek, Rembrandt je imao sve osobine izgubljenog sina. Drzak, pun sebe, rasipan, senzualan, vrlo arogantan. Kad je imao 30 godina, naslikao je sebe sa svojom suprugom Saskijom kao izgubljenog sina u bordelu. I možete da vidite ovu sliku. Ovo je ta slika. Pijan, sa dopola otvorenim ustima, seksualno čežnjivim očima, on prezrivo gleda sve nas koji posmatramo ovaj njegov portret. I kao da nam se ruga, i kao da nam govori, zar nije ovo sve jako zabavno? U desnoj ruci drži dopola ispijenu čašu vina, a lijevom rukom dodiruje donji dio leđa svoje ljubavnice. Ovdje je sebe oslikao sa dugom kovrđavom kosom. Na glavi nosi baršunski šešir sa ogromnim bijelim perom. I sve nam ovo ne daje ni najmanje sumnje o čemu ova slika govori. Čak gore u desnom uglu možete da vidite i obrise skupljene zavjese koja nas podsjeća na čuvenu Amsterdamsku ulicu crvenih svjetala. Tako je Rembrandt oslikavao sebe. Njegovi biografi ga opisuju kao veoma ponosnog mladog čovjeka
snažno uvjerenog u svoj vlastiti geni, željan da ispita sve ono što život nudi. Opisuju ga kao osobu koja je voljela luksuz i bila prilično neosjetljiva prema drugim ljudima. Jedno od glavnih interesovanja Rembrandta u tim njegovim mladim godinama bio je novac. Mnogo je zarađivao i mnogo je trošio. Njegovi autoportreti iz tih godina, iz njegovih 20. i 30. godina, otkrivaju ga kao čovjeka gladnog slave, obožavanja, ljubitelja ekstravagantnih kostima, zlatnih lanaca, neobičnih kapa, šešira i turbana. Ovo su njegove autobiografske slike iz tog perioda. Nažalost, ovaj period slave, popularnosti nije dugo trajao. Ostatak njegovog života, nakon tih 30 godina, bio ispunjen velikim tugama, nesrećama i tragedijama. Teško je nabrojati sve tragedije koje su zadesile Rembrandta. Evo, poslušajte samo neke. Nakon što je izgubio sina Rumbartusa 1635. godine, prvu ćerku Korneliju 1638. godine i drugu ćerku 1640. godine, Rembrandtova žena Saskija, koju je žarko volio, umrla je u svojoj 30. godini. Rembrandt je ostavljen sam sa svojim 9-mjesečnim sinom Titusom. Nakon Saskine smrti, njegov život je bio ispunjen beskrajnim problemima i tugama. Jedan nesrećan odnos sa Titusovom babicom Gertje doveo je do sudskog procesa, poslije koga je Gertje bila premještena u psihijatrijsku bolnicu. Nešto stabilnija veza je bila sa drugom služavkom, čime je bilo Hendrike, koja mu rađa sina 1632. godine i kćerku koji umire te iste godine, i kćerku Korneliju, jedino dijete koje ga je nadživjelo. U toku tih godina Rembrandtova popularnost je potpuno izblijedila. 1656. godine je bankrotirao i u toku naredne 2 godine sva njegova imovina, sve njegove slike, slike drugih autora, njegova kuća u Amsterdamu, sve je to bilo prodato na aukciji i do kraja svog života Rembrandt je živio u dugovima i u siromaštvu. Možda samo usput da vam kažem da je prije nekih 10 godina jedna od njegovih slika, Aristotel, prodata za $52 miliona, a on je živio u siromaštvu i u dugovima. Međutim, iz njegovih slika tog poznog perioda njegovog života, slika koje su sve toplije i dublje, vidimo da ga nesreće nisu učinile gorkom osobom, nego su u njemu imale jedan proces pročišćenja njegovog pogleda na svijet. Jedan kritičar je kazao da je Rembrandt počeo da gleda čovjeka i prirodu na dublji način, ne više ometen spoljašnjim blještavilom i teatralnim izgledom. 1663. godine umire Hendrike. 5 godina kasnije Rembrandt je svjedok ženidbe, a iste godine i smrti njegovog sina Titusa. Kad je umro 1669. godine, on je bio jedan usamljeni i siromašni čovjek. Jedini koji su ga nadživjeli bila je njegova ćerka Kornelija, njegova snaha Magdalena van Loo i njegova unuka Ticija. I dok gledam izgubljenog sina koji kleči naslanjajući svoje lice na ramena i na grudi svog oca, ne mogu da ne vidim tamo nekada samouvjerenog i tako ponosnog i slavnog umjetnika koji je shvatio da je sva slava koja ga je okruživala bila samo taština. Umjesto skupog odijela kako je sebe slikao nekada u bordelu, ovdje on nosi siromašnu odjeću koja jedva pokriva njegovo tijelo, sandale koje su se izlizale od dugog nošenja. Vratit ćemo se ponovo na ovu sliku iz 17. vijeka, a želim sad da vas povedem u jedan savremeni kontekst našeg vremena. Sara je 13-godišnja djevojčica koja je odrasla u malom mjestu Kavadarci u Makedoniji. Njeni pomalo staromodni roditelji ne znaju kako da se nose sa njenim pirsingom u nosu,
i dužinom njenih suknji. Nekoliko puta su se izvikali na nju i Sara ključa iznutra. Mrzim te, govori svom ocu, koji nakon još jedne svađe kuca na njena vrata. I te večeri odlučuje da će uraditi ono o čemu je mnogo puta razmišljala. Odlučuje da pobjegne od kuće. Samo jednom prije toga Sara je bila u Skoplju sa ekskurzijom iz škole. Tamo u tom velikom gradu ona razmišlja, niko je neće naći i niko je neće tražiti. Nakon drugog dana u Skoplju sreće čovjeka sa najvećim autom koji je ikada vidjela. Ovaj čovjek koji nudi vožnju, kupuje nešto da jede i pronalazi mjesto gdje će moći da živi. Daje joj neke pilule koje će učiniti da se ona osjeća srećnijom nego što je ikada bila. Svo to vrijeme bila sam u pravu, govori Sara sama sebi. Moji roditelji su me samo spriječavali da uživam u životu. I ovaj dobar život se nastavlja mjesec dana, 2 mjeseca, čitavu godinu. Čovjek sa velikim autom, koga ona zove Bos, je naučio nekoliko trikova koje muškarci vole. I pošto je maloljetna, oni plaćaju premium cijenu. Živi u ekskluzivnom hotelu, zove poslugu kad god to poželi. S vremena na vrijeme ona se sjeti svojih roditelja i svog doma, ali sama pomisao na njih čini da ne može da povjeruje da je tamo odrasla. Njihovi životi izgledaju tako dosadno i tako provincijski. Jednog dana malo se uplašila kad je u novinama vidjela svoju sliku ispod koje je pisalo: da li ste vidjeli ovo dijete? Ali sad ona ima dugačku plavu kosu, sa šminkom, sa nakitom koji nosi. Niko ne bi ni pomislio da je ona dijete. Nakon godinu dana, prvi žuti znaci bolesti se pojavljuju i odjednom se njen gazda mijenja. Prije nego što išta shvatila, našla se na ulici, bez dinara u džepu. I dalje ona uradi svojih par trikova noću, ali ovi ne plaćaju puno, a i sav novac koji zaradi odlazi na njenu zavisnost. Kad je došla zima, svoje mjesto za spavanje našla je na uličnom otvoru za ventilaciju, pored velike robne kuće. Spavanje je pogrešna riječ, zato što 14-godišnja djevojčica u centru Skoplja ne može da spava. Mračne bande su joj stalno pred očima. Njen kašalj se pogoršava. I možda vi mislite da je ovo savremena verzija Isusove priče o izgubljenom sinu. Ali ja želim da vam kažem da ono što Isus ispričao u svojoj priči je mnogo radikalnije od onoga što je Sara uradila. Kad je sin došao kod svog oca da traži dio svog imanja, on nije samo želio da ode od kuće, on je želio nešto mnogo strašnije. Kenneth Bailey, istoričar koji je cijeli svoj život proveo na Bliskom istoku, u jednoj od svojih knjiga piše sljedeće: 15 godina sam ispitivao ljude u različitim zemljama. Odgovor je skoro uvijek bio isti. Razgovor teče ovako: da li je ikad iko tražio ovako nešto u vašem selu? Nikada. Da li bi ikada neko ovako nešto tražio? Nemoguće. A kad bi neko ipak tražio, šta bi se dogodilo? Njegov otac bi ga istukao, naravno. A zašto? Zato što takav zahtjev znači: ja želim da moj otac umre. Bailey objašnjava, čak i kad bi otac dao sinu nasljedstvo koje mu je pripadalo, on nije mogao to nasljedstvo da koristi
sve do očeve smrti. Time što je sin od oca tražio dio svog nasljedstva, on u stvari želio da kaže: Oče, više bih volio da si mrtav. Bailey kaže kako je samo jednom čuo za ovakav slučaj. Kad je sin tražio od oca svoje nasljedstvo, dok je još uvijek otac bio živ. Otac je u velikoj žalosti otišao kod svojih prijatelja i kazao im: moj sin želi da umrem. 3 mjeseca nakon toga ovaj otac je umro. I majka je rekla da je umro one noći kad je sin zatražio svoje nasljedstvo. I zato je odlazak sina mnogo uvredljiviji i sramotniji nego što se nama to danas čini. Tekst nam dalje kaže da je sin brzo rasprodao očevo imanje. Za nekoliko dana je sve rasprodao. Zašto se toliko žurio? U kontekstu u kome je ova priča ispričana na Bliskom istoku, u to vrijeme postojala jedna ceremonija koja se zvala Kecacah ceremonija. Ako bi neko prodao porodično imanje, tada bi se svi mještani tog sela, svi rođaci, skupili u centru tog sela. Doveli bi i tu osobu i onda bi u jednoj posudi donijeli orahe i pšenicu. I te orahe i pšenicu i tu posudu bacili bi na zemlju. I simbolički to bi značilo da ste vi odsječeni. Odsječeni ste od porodice. Odsječeni ste od sela. Ne pripadate više ovdje. Toliko je važno bilo porodično imanje u to staro vrijeme. Ne kao danas gdje mi prodajemo kuće od naših očeva i dedova bez kakvih problema. Tad je porodično imanje bilo svetinja i nije se prodavalo. I tako je sin požurio da rasproda brzo očevo imanje. Ne samo da bi brzo otišao, nego da bi izbjegao gnjev mještana i gnjev rođaka. I tako je ovaj mladić pljunuo u lice svom ocu, pljunuo u lice svojim rođacima, čitavom selu i otišao u daljnu zemlju. A sad ćemo napraviti jednu malu pauzu, pa ćemo se pitati: ko je ovaj mlađi sin? Ko je ovaj mlađi brat? Mlađi sin smo ti i ja. Ja sam odrastao u religioznoj porodici. Od malih nogu sam učen moralnim principima i vrijednostima. A kad sam imao 18 godina, otišao sam u Njemačku i odlučio sam da konačno živim svoj život. Život bez pravila i bez ograničenja. Odlučio sam da zaboravim Boga i da živim svoj život. Ja sam bukvalno otišao u daljnu zemlju. Možda vi niste nikad otišli u daljnu zemlju, tako daleko. Ali si otišao iz doma kad si zaboravio da pripadaš Bogu svakim djelićem svog bića. Da si jedino u njegovom zagrljaju istinski srećan. Dragi moji mladi prijatelji, evo sa mojih 45 godina ja sam naučio da postoji samo jedno jedino mjesto u svemiru gdje uvijek možeš čuti riječi: ti si moje voljeno dijete. A to mjesto je Božji zagrljaj. Samo u Božjem zagrljaju možeš uvijek, zapamti ovo, uvijek da čuješ glas: ti si moje voljeno dijete. To je glas Božje bezuslovne ljubavi. I kad god čuješ ovaj glas i kad god znaš da si voljeno dijete, nemaš razloga da se plašiš. Kad znam da sam voljeno dijete, mogu da trpim nepravdu bez želje da se svetim. Kad znam da sam voljeno dijete, mogu da dajem ljubav drugima. Ali nažalost, postoje mnogi drugi glasovi. Glasovi ovog svijeta koji nas zovu. Koji su jako glasni, prepuni obećanja, zavodljivi. I oni ti nude ljubav. Ima samo jedan problem. Što ta njihova ljubav nije bezuslovna. Što ta ljubav koju ovaj svijet nudi je uvijek uslovna.
Prihvatit ćemo te, voljet ćemo te. Ako si lijep, ako si pametan, ako si bogat, ako voziš dobra kola, ako si uspješan u životu, onda ćemo te voljeti. I kad mi slušamo te glasove, onda cijeli svoj život uložimo da budemo uspješni, da budemo pametni, da završimo škole, da bismo bili voljeni. Najveća tragedija mog života i naših života je što sam bježao od ruku koje blagosiljaju i trčao u daleka mjesta tražeći ljubav. Bio sam gluv za glas koji me zove voljeni sine, a počeo sam da slušam druge glasove. Ja sam izgubljeni sin. Kad god tražim bezuslovnu ljubav, tamo gdje se ona ne može naći. Ja sam izgubljeni sin. Kad god svoje talente koristim da impresioniram druge ljude, da dobijem pohvale i nagrade. Reći vam jednostavan način kako da znate da ste u dalekoj zemlji. Ako u sebi gajiš osjećanja ljutnje, ako u sebi gajiš osjećanja ozlojeđenosti, ako u sebi nosiš ljubomoru, ako u sebi nosiš pohlepu, onda možeš da budeš siguran da si u dalekoj zemlji, da si daleko od svog oca. Otac je mogao da natjera sina da ostane kući, ali on to nije uradio. Otac ga je pustio u slobodu. Iako je znao koliko boli će to prouzrokovati i sinu, a i njemu samome. Sin odlazi, tekst kaže da je živio na visokoj nozi, trošio novac, ali u jednom momentu kad je potrošio sav novac, više nije bilo ni prijatelja. Završio je tako što je čuvao svinje. Ne znam da li znate, ali u jevrejskoj kulturi svinje su nečiste životinje. Jevreji čak i ne dodiruju svinje. A ovaj sin je pao toliko nisko da je morao da preživi tako što je čuvao svinje. Za njegove prijatelje prestao je da postoji. Sin je dotakao samo dno. I Rembrandt nam otkriva njegovo pravo stanje. Njegova glava je obrijana. Nema više duge kovrđave kose koju je Rembrandt slikao sebe u bordelu. Nema ogrtača. Pete na njegovim nogama govore o dugačkom putovanju i ponižavajućem putovanju. Lijeva noga koja je skliznula iz pohabane sandale ima ožiljak. Desna noga je pokrivena pokidanom sandalom. Također govori o patnji i mizeriji. I ovom čovjeku je oduzeto sve. Sve osim jedne stvari, koja se možda ne vidi dobro na ovoj slici. Jedini preostali znak dostojanstva koji je Rembrandt ostavio na ovom izgubljenom sinu je u stvari njegov nož koji visi na struku. Ne znam da li ga možete vidjeti, ali ja ću ga malo povećati ovdje. Kad više nije imao šta da jede, pogledao je svoj nož i onda se sjetio svog doma. Sjetio se oca, sjetio se brata, sjetio se slugu koji bolje žive nego on sam. Bože, zašto sam uopšte otišao?
Jedne noći, dok je ležala budna, slušajući korake prolaznika, Sara je shvatila da se sve u njenom životu promijenilo. Više se ne osjeća kao žena na vrhu svijeta. Osjeća se kao mala djevojčica, izgubljena u strašnom i hladnom gradu. Počinje da drhti. Njeni džepovi su prazni. Potreban joj je fiks. Skupila je noge pod sebe i drhti pod gomilom novina kojima je pokrivena. Iznenada, jedna lampica se pali u njenom umu. Jedna slika prolazi kroz njen um. Maj u Kavadarcima, kada hiljade stabala trešanja zajedno procvjetaju i njen zlatni retriver koji trči za teniskom lopticom. Bože, zašto sam otišla? Govori sebi dok je se bol zariva u srce. Moj pas jede kući bolje nego ja ovdje. Ona jeca i u dubini svoje duše, više od bilo čega drugog, želi da se vrati kući. Zove tatu na telefon. Niko se ne javlja. Šalje SMS poruku. Kaže, tata, to sam ja, Sara. Razmišljala sam da se možda vratim kući. Uzela sam autobusku kartu. Za autobus koji ide u vašem pravcu. I bit ću tamo sutra u ponoć. Ako vas ne bude na autobuskoj stanici, mislim da ću produžiti dalje. Obično su potrebna 2 sata da autobus stigne iz Skoplja u Kavadarce. I u toku vožnje ona shvata greške u svom planu. Šta ako tata nije dobio poruku? Šta ako mu je telefon isključen? Možda sam trebala sačekati još nekoliko dana. I njene misli tako idu stalno u krug. Od strahova do govora koji je pripremila za svoga tatu. Tata, žao mi je. Za sve sam ja kriva. Nije tvoja krivica. Tata, možeš li mi oprostiti? I ona ponavlja ove riječi iznova i iznova. A njeno grlo se steže. Zato što se već dugo nikome nije izvinjavala. Neko vrijeme bus vozi upaljenim svjetlima. Sara je već zaboravila kako je mračno u njenom kraju. Gleda bilborde pored puta i odjednom je ugledala tablu na kojoj je pisalo Kavadarci. Njeno srce je počelo ubrzano da kuca. Kad je bus konačno ušao u stanicu, vozač autobusa je preko mikrofona kazao 15 minuta pauze. 15 minuta za životnu odluku. Uzela je ogledalce, popravila svoju kosu, skinula karmin sa usana, gleda u ožiljke od cigara na njenim prstima i pita se hoće li tata primijetiti, ako je uopšte tu. Kad je ušla u autobusku stanicu i u čekaonicu, ni hiljade scena koje su kroz njenu glavu prošle nisu mogle da je pripreme za ono što vidi ispred sebe. Kad je ušla u čekaonicu, trubački orkestar je počeo da svira, a grupa od 40 njenih rođaka, braće, sestara, ujaka i tetaka su stajali tu. Njena baka i deda su bili tu. Čak i prabaka je bila tu. Svi su obučeni u svečana odijela i mašu joj, a preko cijelog zida ogromnim slovima je stajao natpis Dobrodošla kući. Iz gomile veselih rođaka izlazi tata. Korača prema Sari. I ona počinje svoj naučeni govor. Tata, za sve sam ja... Kćeri, kaže tata, nemamo vremena za izvinjavanja. Zakasnit ćemo na žurku koja te čeka kući. Svi tvoji drugovi iz razreda su tamo. Kad je došao do samog dna, sin je odlučio da se vrati ocu. Na putu smišlja govor. Oče, zgriješih nebu i tebi i više nisam dostojan da se nazovem tvoj sin. Primi me da budem jedan od tvojih najamnika.
A da vas pitam, zašto mi stalno smišljamo govore? Mi smišljamo govore zato što ne vjerujemo da je Božja ljubav bezuslovna. I mladić ponavlja svoj govor, ide prema kući, a također zna kad dođe kući i kad dođe u selo, počet će kecaca ceremonija, skupit će se njegovi rođaci, proglasit će ga odbačenim, ali to mu više nije važno. Vratit ću se kući, pa kako god. A njegov otac, kome je sin pljunuo u lice, kome je sin prosuo pola njegovog imanja, svaki dan ga čeka. I svaki dan izlazi na put da vidi hoće li vidjeti siluetu svoga sina. I tog dana on u daljini vidi siluetu svoga sina. I zna i on da kad sin dođe u selo, počet će kecaca ceremonija. I on odlučuje, moram stići do njega prije nego što ga vide ostali rođaci. I tekst kaže da ovaj otac počeo da trči. Stari ljudi na Bliskom istoku ne trče. Oni nose dugačke haljine. Kad bi neka stara osoba trčala, to je bio znak sramote, poniženja. Ali oca nije briga za poniženje i za sramotu. On trči prema svom sinu. I kad ga je sreo, grli ga i ljubi ga. I sin počinje svoj govor. Oče, nisam dostojan. A otac ga prekida i kaže mu, sine, nema vremena za to. Naređuje slugama da mu donesu novu odjeću. Skidate njegove dronjke, oblači mu svečanu odjeću. Daj mu prsten na ruku, što znači da mu je vratio status sina. Nasljednici su nosili prsten. Daj mu obuću na noge. Sin hoće da bude sluga, a sandale u to vrijeme su nosili samo bogati ljudi, ne sluge. I ne samo to, otac se ne zaustavlja tu, već kaže, zakoljite ugojeno tele. Ugojeno tele se čuvalo za posebne prilike, za svadbe ili za neke druge proslave. Moglo je da nahrani 200 ljudi. I otac kaže, sada je vrijeme, zakoljite tele, pozovite svo selo, napravit ćemo proslavu, zato što se izgubljeni sin vratio kući. Primijetite da u ovom susretu nema osude, nema kritike, nema predavanja, nadam se da se naučio svoju lekciju. Nema ničega. Koliko je ova slika o Bogu drugačija od one uz koju sam ja odrastao. Ja sam Boga zamišljao kao nekoga ko kažnjava neposlušnu djecu. Ja sam Boga zamišljao kao nekoga ko prašta, ali nerado, tek nakon što drhtiš u pokajanju i u krivici. Uvijek sam smatrao da je Bog neko koga se treba bojati. A ovdje nam Isus govori o Ocu koji trči, koji se ponižava da sretne svog izgubljenog sina, koji ga ne kritikuje, koji ga ne osuđuje, koji ne samo da mu prašta, već ga vraća onaj prvobitni status sina. Kakav happy end, kakav završetak i kakva kulminacija ljubavi i oproštenja. Ali nažalost, priča se ovdje ne završava. Priča dobija neočekivani zaplet. Postoji još jedna osoba na slici, a to je stari brat. I o njemu ćemo na kraju ovog našeg druženja večeras u tišini zatvorite svoje oči. Razmislite o svom životnom putovanju, o svom lutanju, o svom bježanju, a onda se sjeti tvog oca. Sjeti se tate čije su ruke raširene, koji čezne da te zagrli, koji čezne da ti kaže ti si moje voljeno dijete. Jedino u mom zagrljaju si siguran. Jedino u mom zagrljaju možda budeš istinski srećan. Donesi odluku u svom srcu
da priđeš, da iskoračiš u taj tatin zagrljaj i da više nikad ne odeš od njega. Nekoliko minuta tišine, a onda ću se ja na kraju pomoliti.